'n organisasie sonder winsbejag in George in die Weskaap wat help om kwesbare vroue van prostitusie en mensenhandel te red, gee hulle nuwe hoop. Wild Mongoose is 'n kleinhandel-gebaseerde projek wat vroue bemagtig deur werk- en vaardigheidsopleiding en bystand met hulle mediese, emosionele en geestelike behoeftes. Deur 'n vaardigheid aan te leer word hierdie vroue hulle waardigheid teruggegee en om stadig in die samelewing te herintegreer. Met 'n sterk godsdienstige fundament het dit alles begin met bediening op straat en om hulle in 'n plek van veiligheid te kry. Hulle verwys na hulself as 'n susterskap. Ondanks moeilike agtergronde wat dwelms en mishandeling insluit, voer hierdie 30 vroue nul eie bestaan. Hulle vertel ook hulle lewensverhale met elke produk wat hulle vervaardig. Sy het baie meer gebid, baie, sy het lang gewag dat ek kom. En een dag, dan op 'n Dinsdag, dan weet nie wat sy sê, dan nie, de vaak vertel sy, boodskap van Facebook kry, sy dan nie, ek sê dan ek kan kom, tot ek terugkom. En ek is bly dat ek op die straat mee werk en dat ek wonderlike mense sal ontmoet. Ik heb ons huis uit ons eten verloren, ik heb baie goed verloren, ik heb meer van mijn familie verloren. Ik heb een plek gehad om te slapen of te blijven. En ik heb dan die Annelie ontmoet een aand. Ze heeft voor ons kost gebracht aan die industrie. Ik is gelukkig wakker als ik is baie blijven die werk wat ik het, mijn leven in orde te krijgen. Mijn kinders bij mijn kind kon blij en al die dingen. Ik wil het baie dankie sê wat aan die Annelie wat my help om my lewe te mekaar te kry. Hulle het jare van mishandeling en swaar kry verduur, maar word voortdurend motiveer. Genesing is alles deel van hul reis. En ons neem hulle in en die dames omvou hulle met liefde en ons vind dat soos hulle berading kry en hulp kry en ander dames hulle hande vat, word hulle menswaardigheid herstel en dan het hulle weer hoop om aan te gaan en die lewe in die oë te kyk. Wild Mongoose bied ook vaardigheidsontwikkeling aan en werk vir vroue met spesiale behoeftes. Hulle produkte word as korporatiewe geskenke en aan spesialis kleinhandelaars verkoop. Die fondse wat ingesamel word gebruik om meer vroue van die straat te help red. Tanya Krause, SAK nuus, George in die